Sekolo se agile ngwageng wa 2020 ka moago o tee o bo gona le diphapoši tše 4 morago go ile go atlalletswa ka diphapoši tše 2 ka ngwaga wa 2009 kgoro ya thuto ya province ile ya tliša diphapoši tše dingwe tša go thetha tše 4 ga bjale di senyegile gomme ga di sa le boemong bjo bokaone go ka šomiša efela le go le bjalo di šomišwa ke barutwana ba grade 9 le grade 10 ngwageng wa 2019 diphapoši tše dingwe tša go thetha di ile ja tlišwa se ile ka morago ga SABC ile a bega gore go na le tlhaelelo ya diphapoši tša borutelo ga bjale di šomišwa ke barutwana ba mphato wa marematlou barutwana ba grade 8 ke bao ba amilwego kudu ke se gomme ga bjale ba tsenela dithuto tša bona ka fase ga mehlare. We don't have enough class for us to study and it's very difficult, especially when it's raining. The grade 8 learners doesn't have classes to learn. Even the teachers, they aren't enough to attend to us. Batswadi ba re ditshepišo tša gore ba tla agelwa diphapoši tše dingwe phapoši ya go apela le bloko ya taolo a senka ja atlega. So far so good. We don't have the proper accommodation of our learners. Our learners are writing their examination under trees. Kgoro ya thuto ka provinceng e rago ditlhahlobo tšeo di ngwaletšego ka tlase ga mehlare. As a department, we have seen the agency that we need to take at that school, and we can also confirm that we have allocated that school to one of our implementing agencies to start with the construction in the current financial year 2022-2023. Ge SABC e beetetše sekolo se barutwana ba grade 8 bao ba tsenelago dithuto tša bona ka tlase ga mohlare ba be ba se gona sekolong bjale ka ge go be go sena letlakala la ditlhahlobo leo ba le ngwalago.